January ni som panga inrin ni ani a INP mezo channel clear turte in lo dam tlang hlomem le napoi mo wangin kan channel po kan an khai lak le dewa subscribers te viewers te in mi hriat thiam na kan ngen tak mi chewa regular dewa news ti chua kan tum lenga min lo ngai chang le theu don nia news kan ti chua thailo hlana thil thleng te kha chu engpo ni se ani dan ang khan local ve mai ta sela atu le kan zep le thinanga voin January ni som panga a Myanmaram chanchin langsar zual kan hriat thei ang kanan ti chuak le a tin international news le politics lam tunlai thil omzia toy te in kantar lang tel boka atop thlengin min lo thlir sak le theu don nia nimin January ni som pali lam khan Sakain region le Karen state chung mun then khachu terrorist lamin helicopter ne nan kap le chiam maya nakina tlema chipchiar devin kan soilenga nimin khan Myanmaram chung mun ranga terrorist sipai som pathuman thi nia soyani a thizat red atla niam le khop mai in dawlo deuh hun te po a omangai venga kan chol hlanin tleminan lo re ve ta deuh a angkhop mai Chin state marlam Tonjang township lama nimin pia January ni som pathum khan in dawna chuak ni in BBC chuan report don thua soya CAN antile India sarkar laka hel PLA intipol te kha anin ka pani CAN lama hian PDF zolan te CN CDM te le Zogam Army te People's Defence Army PDA antipol te antang hloma indawna le lama thi le hliam turan omni in Civic Defence Militia CDM CN pola thu soi thin tu pakhat chuan soyani asoidan chuan PLA kachar lammi pariat velan thinga la hliam tur som ni chuangan om atiboka an mani tang rual lama tang chuan CAN zinga an captain aboral ni ina soibok heng kan soita kachar hel ho hi Manipur rama te India le Myanmar border nai Tamu township le Chin state marlam Tonjang township lama te buan khuar ve a heng ram rivela hian rei takan chetla ve to nia hriatani ti chuan Myanmar rama sipai council do polan chhuwa ta ka wangin chung pol te nen chuan anin kap le zeu tranta ani hi nimin January ni som pali khan te dim township huam chunga indona chuak boka CNF nam sipai te le terrorist council sipai te anin kap vele a CDMC in how to te zinga pakhat chuan terrorist council sipai te nan omna lam an pan zela wanga indona chu chuak ta ni ina soya ral thuam lian thoma wangin kan sipai pakhat chu abenga chet ngal derani ati nimin chomadar soma inkap tran kha tlaidar le lam thlengin anin kap ring ne soi ani bok tin nimin pia ninga ni po khan ti dim township teizang khuwa indona chuak bok report petuina soidan chuan Zogam Chin te Zolan PDF te CAN pol te CN CDM te chu CNA nam sipai te ne nan tang tlang le bokani nimina anin dawna terrorist lammi pasari anda thathei ni ina soibok in dawna chua na theizang khuwa hi coffee huan siam na ani deuh ma zoka in sari an oma chung zinga in li chu akang ral vek ngalani tin anin dawna bul hnai motor kong puidunga khosom vel chu an ral tlan ngal boka ral tlan hi mi zanga atanga sang in kar vel chu an ninge yang terrorist council sipai te hian January ni som pani khan te dim lampanin kalimia watangin an chuak nia soyani a te dim te falam le khopui dang po ni se mi pui vei wak film khutle turin PDF zolan chuan an cha bok tin tukendar sari le chan vevela tang khan te dim township hiang jing khwa le taingen inkara CN CDF te le CDF pol sang kop te terrorist council sipai te ne nan in kap le a tun thlenga chanchin hriat thei china terrorist lam sipai pani an thi nia soyani anin dawna lam khoin kalemiau lama tangin lai puyan clear chhodup mai nia soi ani boka mase terrorist lam artillery section ho po hi ral hlaka an thiam viau lo ni na langa eng om lo tura nga yela lai puimu pakhat chu hiang jing khan mola atlapuak ni nan soya tin voin chonu lam khan terrorist lam chuan jet fighter an tho le a mase ni khuwa anom lo ema wangin anti tur te theilovin an kirle ni nan soibok tin voin chhun lai vela tang khan an bul hnai khot thalai rual te po pungkhomin
an rem chan ang hriam hrei kengin mi pui sipai finin an pui ve le mek boka voin chhun lai vela tang khan anin do tan le mek ni in PDF zolan lam chuan an soi boka mi pui lam point ma ni theina zon thewa tanga tan pui turin le an ta na tong trai na lo nei sak turin ngen na an siam ngal bok CN CDM lam hian thi le hliam tur chung chang hi chu official taka thu han chua an la nei ri lovani Sakain region dipeyin township chua lama thingtlang khothen khat chu January ni som pali nimin chhun khan helicopter mangin terrorist lam chuan an kap le ne soyani thaliam ta lama khan dipeyin township huam chung tho nyong hla kholama po helicopter in an lo kap to a nimina helicopter manga an bei kha dipeyin lama hian atum thumna anita helicopter manga ka an ni le ta ka wangin an ral tlan na sale hle a thi le hliam an omem ti te an chanchin chiang zo ngai chan me ka ni tin January ni sompali nimin tlai khan Mandalay khopui road 35 86 le 87 in car Maha Omi Power Office bula City Korela Polten sipayan kapa sipai pakhatan kaplum dipeyin township sign pin police station po nimin tlai darli le minute som panga khan kalung army ten bom voiriat zet an voma thi an om trewa an rin thuan soi Sakain region Butalin lama hian ral tlan pakhat unginge luin anti kumsomli le pasari mi chu January ni som pali nimin chomadar som vel khan terrorist sipaiten silayan an kapa ala nun lai ngeyen an hala an thil ti dan lang lo turin aruang po anti chenol ni in unginge luina thian nai te chuan voin khan an soya ala nun lai ngeyen tayar an che nana an hal tamai ni nan soi Butalin lamin an soidan chuan an township huam chunga hian terrorist council lam chuan thlo na mangin sipayan chopbel vezela chung terrorist sipai te chuan chen na in hal le mi tha an thrat chokhle ringani Mandalay region Mataya township huam chunga kau yu pum khwa nimin khan sipai lamtang dalan niangai tha ania chutia an lamtang niangai tha ani ta ka wangin sipai somli velan lut ngala kau yu pum khomi te chu an tlan bo ta vek boka te chuan terrorist sipai te chuan an khomar lama tangin inan hal tan ngal maya ma se ni khuwa alo duai ve deuh boka tin chimveng le marveng angin an lo om boka marveng lam in ruk akang ral vek ni nan soi Sakain le Chin state lama hian in hal atam ta hle ni hi nimina nepido khopuya press conference an nei na zomen tu na chuan terrorist mi sang chuang an man to ti soya terrorist an ni tia an man zong zong chu mi sang khat le zali le somriat chi an nia an zona anwaman tak te ero sing khat le somruk le pakuan ni ati an man zong zong chu sing khat le sang khat le zanga le somli le pakuwa ania ral thuam silai chi sang sang an man hi sang thum le zali le somnga le pakhat ani to a bom vom chi gelatin noi khat le sing ruk le zaruk le somsari le pali atling to boka bom vom chi hrim hrim hi zasari le somthum le paruk an man to boka tual cher bom sang sari le zakwa le pahni an man to ni na soibok International Court of Justice ICJ ya Myanmar sarkar khinna Gambia sarkarin terrorist sipaiten nam in suatna genocide case poyan khoyani tia akhin nakha thathar February ni somni le pakhat khian rel le turani thu Gambia sarkar ro rel na sanga an how to ber General Doda Jalawan asoi ni in nimin khan Reuters chanchin bu chon asoya sangni le som pakwa a Myanmar ai wading pisu chi aya midang ding tura ruwa man felani thu soi bokani sipain thu nei nan pong lak nuwa ICJ lama andin pasak ber ani dona eng tak angang mole ICJ lama an case or mo phurna latura NLD hun laya an polan lodin khan ama pisu chi kha chairperson ania chairperson ani na angin akal ta fang mai khania June thla khan he case boy pui tura mo phurna latu te anan siam dang lama Sipai Council Foreign Minister u wana mongluin chu chairman anita a ani hi Myanmar ramtan avading vengei narin omphot ani February ni somni le pakhata thu boy ngai tu tur hi the Netherlands khopui the heka nayani dona COVID-19 na hluar thar le ta ka wangin
then khat ma ni nge an kal thei lain kal tur te zinga then khatero online atanga an join ve mai angai melani pisu chi le president Winmin te po an van duaina alakal tluang zel January ni som pali Nimin Khan Sipai Council lam chuan thu boi dang an siam bel sakle a kumruk tang turan ni to nu ti hian thu thar an rek sakle ta ni RFA lamin an soidan chuan Nimin Khan pisu chi le president Winmin te chu politician ten an lo ton fo eruk na case mangin thu boi chinga ngot mayan file sakle ni chung te chu an mani NLD hun laya disaster management fund manga helicopter an lo chuan thin thu te le helicopter thar leitum chungchang ne na in nam noi case an ne hlom hetianga thu boi dang anan or bel tir le tak sia chuan Myanmar rampon le ramchunga politician tamjok chuan thil dang ni lovin politics khovela zuang lu theito lo tura be na mai ani anti deu tavek ni in RFA chuan comment ape boka human rights lama ukil thiam tak mai umin luin u chuan disaster hun lai khan helicopter mamo na kha asang maya helicopter leyan tum kha an hun lai an mamo takania hetianga hle paruk na case anga ti tur hi ni mi lo anti sual le terani alo ti ve boka chuwangin case masalam nen khan danglam na engma om chuang lo in thlan na atel ve mi su se tia malak na mai mayani atibok soitak ang khan pisu chi te pani hi case ngatan kumruk lungin tang turati an ni to a an case zong atangin threm na han lek zel se kumzale somruk lai mai zel tan theina chan san nei ni in nepi do court lam chan chin thre chiang deuh te chuan an soyani COVID-19 khuwa kherna dan rap thak ber in ngai thachun jom teng u China rama covid rikai thar te chu metal box thir thingrem chunga an khung mi ta mai hei hi communist sarkarin zero covid rules dan asiam angati ani China Communist Party hian an ramtana thatura apom chu eng anga khir po ni se akal tlang pui tho thina COVID-19 3 po hi anning ve ta hle ni mel zero covid rules covid rikai anom to lo nan dan an siam mi maya tun laya boruak anga China rama rivei ni chu thil hup hur om tak turani thathar February khian Winter Olympics an thleng do na chumi ma ngeya covid free ni tumin ma an la a handem ngal pang chu chi mi lovang a chan chu he ri zat he zong anin om zo zai to e mai ani hi social media a hian China rama thir thingrem lian tam tak covid rikai thar te khung khan na tur an phur kual lai le quarantine center a thir thingrem tam tak in tlar put mai te chu an the dar na savio maya human rights lama tui mi te chuan an soi sel na sa hle ni January ni kwa data angkha chuan China rama hian covid 3 wanga quarantine hi mi noi som chuang an la oma Winter Olympics ma in heng mi te an chuak vek manangem an chuak vek man lo chuan Olympics boruwa ka hong theidona Olympics vuak veta China economy in ahmu tur ang ahmu don lovani thir thingrem chunga hian mutna tur khum le ek in anda a veng pakhata mi pakhat chopo covid 3 kai se heta hian an da thowani no pang mei chenau pai le dam lo te po a huam veka tu po covid 19 3 akayemo rin lele moni chuan he bom chunga hian a om nge turani chung ko tam tak chu an thenoma rivei thar anom wangin in thrillok na po om lovin zanla ya te hian quarantine center pan turin an kai tholoma jing khowar hun pon ngak thailo Tianjin city ya phei chuan zero covid rules hi an keng ko thamai mai khopa apartment building lian puya hian covid rikai thar mi pakhat aoma chu building a cheng zong chu quarantine center lama an tir ngal ta vek mai ani China Health Department chuan contact tracing apps mangnge ngi turin mi puite hriat tir boka covid rivei ne na in nim nai na nei te an re zung theya heng mi te poi quarantine center lama thir thingrem chunga an khung ta zel mai ni chu mai ala ni lo quarantine center ina lenglo mi noi somni lai chu in lama in khung khrang turati an ne le boka pon an chua phala ni lo rima quarantine center lama omte ayen khuwa khirna ana sajok fe bokani China sarkarin covid do ne tuma zero tolerance akal puya wangin tun nai mai khan nu pakhat
rai puar chuan nawa chiat pha a heta tang hian China zero covid rules hian ti asiam chho zui ta ni kum sang ni le som pakua December khan China chuan covid rikai ani tana voin thlengin ri lakata anzalen thei bik chuang lo covid third wave kan ma chun le meka China chuan dan khau tak mangin thunun atuma kan India ram tak po hian hetiang dan khau hi amamo ve mai thayani chuwangin China hi pong podem thei bik poni chuang lowang Biden admin le North Korea lam inkar hi kanan soi chun zom zel bokange North Korea in tum ni ngot supersonic missile test thu kan puang to a adang pole enchin le zel don ti chu chiang taka soi ngamani heti la hian United States chuan nimen lam khan North Korea laka sanction rek na apuang zui ve ngal mia mai boka US Treasury Department chuan sanction chan puan khum chan hi sang ni le som ni le pakhat September atanga tun thlenga UN Security Council resolution bo chia a North Korea in kumruk chungot ballistic missile test thin wangani atiani sanction sian North Korea mai ba ka Russian company te a huam boka North Korea in man ruwa ala khom theinan Russian company te nan lo tran puya chung company te chu US rek na hian a huam telani Biden admin chuan North Korea chu nuclear ral thuam in tlan siak na lam hoisan turin in biak na nei puya asom fo maya ma se engma mason na ala om theilo wani hi akumakum tel North Korea hian United States sanction tuar to a US sanctions hi enga ma an ngai lo tepo ange a US State Department thupuang tu net price chuan Washington chu North Korea ne na in biak na nei turin a in hong rengani ti a soinon lea Trump admin kha an tluk lo deu chuni hi Donald Trump kha chuan Kim Jong Un kha a ne so viau maya atam chung khan engma riwa thom beng cheng reng a nei talovani kha North Korea hian Russian based company le China based company palai North Korea mi mel riat tha an nei nual maya heng mi te tang hian man ruwa an mamo ang an la lut thei thina ni United States chuan chung mi te chu a renol mai boka tuntuma an sanction zinga hian an telve nge Russia company lam palai Chu Myong Hyun le Russia mi Roman Anatolievich ala te chu alang sar deute an ni mai ome North Korea ta na thok thin China company palai Sim Kwang Sok Kim Song Hun Kang Chol Hak le Pyong Kyong Chol le Oyong Ho te po chui chen mek an ni Sim Kwang Sok hi Steel Alloys company lama in mang ni in Kim Song Hu ne ro hi chu software le chemical lama in mang ania North Korea UN mission Russia le China te chuan US sanction chungchang hi eng ma an la soi chuak lova North Korea thil ti hi chu United Nations US Albania France Ireland Japan le United Kingdom ten dem na thu an soi to Trump admin sanctions expert Anthony Ruggiero chuan te hian soya Biden admin hian Kim Jong Un hi pressure na zo apek chun zo mangai ni ati US official ten Russia le China hi UN Security Council resolution anga ma la turin an be se ngam mi lova France le UK chon dem na thu soima se Putin le Xi Jinping ero an langoi chip cham mak ani International Council zinga UN Security Council hi Paul omzenei lo per ani mai ome a an thurel sa po eng man keng ko hlei thei tlat lo maya pakhatin ai ati chuan ai ani maya chu tak chu an soi veto power ani boxia omzia hi om hlol lovani